Hello, hello. Guys, karami tayo karoon with Arya and Jackie. Are you excited to see you? At today may Davao, okay? We are going to surprise bombing sa airport. Okay, nawala siya for how many days? Okay po. Okay kayo. Perfect. Sir. A few moments later. Walking here. Masipag-asa na ko ibutang ako ang guest. Makita ko sa camera kayo. Follow mo ko sa camera. We're going to the hotel. Oh, hotel ta. I di inom sa ano sa kibuy. Are you got your wash? Sa. Boy, are you got your wash? I got it. Namin din karon sa sakyanan. Wait lang, huwag gagawin. Wait the car. Huh? Yan tadi. So we're finally back here sa sakyanan. Grabe ka kapag paklay. Suda tayo magpaklay. Doon ka magbata yung dalawa eh. But are you guys happy? Yes, with my toy. Huh? My toy wash. Let me see your toy watch. Sa hotel na lang siya i-open ha? Can? Oh, sa hotel na lang siya I'm trying to i-open. remove the price. Matuloy karon sa hotel. Kay si Camille, wala pa siya kabalo nga mo ato diri. Ato sa Davao sundoon na siya. Kay sig Manila for how many days? 6 days sa Manila. Damo siya sundoon karon. And wala siya kabalo kay gisabay na kundo ka buka na kabinig. Kuray mo ato karon para sila kabalo. Say hi guys. Hi guys. Hi guys. Mag-rest ata for a while. Bro, Siya put ano? Put. Si put ano si isa po sa wala na ibala ni Camille karon is that abin niya nga sunduon lang ako siya nga ako lang isa pero wala siya kabalo sabay na ko ang kids pero isa po sa mga wapon siya kabalo abin niya pasundo na ko siya by around 9 PM or 10 PM na siya mapunta uli na mi dayon kaya napay klase yung mga bata dili sabay ta karon sa airport niya gabi para ma-shock si mami hala nalagi yung mga kids tapos uli niya look dili ta muli. Yes, kaya naka-hotel naman mi. Charot. Asa mo lang nagkuhan sa hotel? Dito mi sa Soto Grande. Soto Grande. It's our first time to stay in that hotel. We're so excited. Na-book na ko siya kanina sa Agoda for only 1,900 pesos. Barato na kayo sa Agoda. So, ay mga taxi ko, nagdagan na ba? Total na ba rin ako was about 2,100. In 200 meters, turn left onto Pearl Street. 2,250 ata. So, pagkaroon naman ito, yan. Dala ba mga bata o kailangan pag-ikog swimming pool pa sa pagkalikod sila. Okay, we are almost there. Take the next left onto Pearl Street. Ay! In 200 meters, turn left onto Mississippi Street.
A few minutes later. Anak guys, kung mga anak, no? Ito yung madalaan nila. Ako. I'm gonna get the bag. I'm gonna get Daddy. Daddy? I actually forgot my, actually forgot my slippers. Daddy? Black. Wait lang ha. Let's do. Come on guys. Can you put my toys over here? Wait lang ha, wait lang. Aya, what is this place? Okay na. Okay na. We're here in the hotel. Wait. Gusto ka follow? Pila na. 37 kapag desert. Ana, set na siya o na pa siya na... Set na siya, nasa yung mic. Ano na? Kompleto na siya Lacking ba, kay... no? Bago kasi kay... Lalo, Clear ba? clear ka siya yan. Nasa siya ka ng auto-follow. Waterproof ba siya, di? Di lang yun siya waterproof. Di siya waterproof. Kaya nawala ko ba? Ah, masabay siya. Laking niya. Pero gawin mo siya butan ba, no? Sa pangalan na na? DJI Osmo 3. DJI Osmo 3 na? Oo. Wala mo yun. Kaya ba? No. Tanda, mga... Okay, ikaw. Layo pala ko. Ang vlog. Ano po yung name ng YouTube channel niyo, sir? Boss Jake TV. Boss Jake. Follow ko po kayo. Sige. Para ma-appeal ka, oh. Sige na. Alam mo, hello po. Informative po tayo. Kasi may pakalaga. Alam naman po, sir, yung outside food. Okay, thank you. You bring this one. See you sa vlog. Karon nung kadre man nag-on si Kuya TJ. Dre birthday Kuya TJ. Huh? Dre nag-birthday si Kuya TJ. Remember ka? Or press up. I don't think. Daddy, up there. 50%. Daddy, up there. Oh, let's go. Let's go. There's only my seven over here. Grabe na, 21 floors. Hi guys. Where's Aki? Hi, say Hi. Hi. Daddy, I saw a beach. That's not a beach. It's a river. hi. Guys, at our hotel. 11EFG. Wala, 11G. Which way to go? Which way to go? Go, kulong pala. Good there. Which Okay, way open. to go? Which way to go? Daddy, help me. Go. Look, nice. I like this. Whoa! Happy flow. We're here, guys. Can I open this now? Oh, wait lang. Can I open? Which that way? Daddy, can I open this? Okay. Where is I put down? Here. Huh? There. Hi guys, so we're here in our hotel room. It's so nice. And we're so excited for mommy and pagkutom kay gamay. Pero we're here. So guys, mato mi karon sa McDonald's kay Kapoy og Food Panda. Don't jump. Yo, soto ganda. Dito mag-drive-thru. Init sa sado. A few inches later.
Guys, it's already 9 p.m. pero na-delayed ang flight nila kami. So, kailangan namin matulog sa area. Tulog na sa area kanina. So, open sa taas itong laptop kay check to itong email. Check to sa itong charge pa ito sa laptop. Si Zaki pa na-sleep. Say hey to. Taga-cam to. Taga siya na-sleep. Where's your phone? Daddy, can I show me? So, kasi pag nata sa gawas, ang atod yung goal niya is to keep our business going. So, nata na rin. Computer, and ito i-check ito mga ads if okay ba, or working ba, or kulangan pa ba. I think nakahawa sila kami 9 kasi mga 9 p.m. na. So, nakahawa sila kami 9 p.m. na. So, probably maabot to mga 11 p.m. A few inches later. 9:50. Punta na kami sa airport. Let's go. We'll be done. One eternity later. Lucky. Mas kami. Si Mami, mabalik kita si Mami ito ah. Kita ka Mami day? Oh. Kita ko, Mami. Dobong. Daddy, kita ko, Mami. Hide na. Daddy, kita ko, Mami. Oo, kami. Hey. Tara. Pinili ko si Mami. Mami. Mami, show us. Uy, namalit. Daddy, look. Mami, look. Uy, paning mga bata. Uy. Mami, awa. Wow! Asa mo nagtambay doon? Uy, yun yun doon. Uy. Ganun, naroon na sa akon. Nag-check-in na lang taon ko niyo. Ang nasa klase. Ha? Nasa klase mo. Ano natin? Tara, let's go. Hi, Dad. That's all. Gagawin sila ha?